nguli birangi nguli Busoga nesinga kuba developed nga Mulonze yero nga Mugana yero nimwe mwandi baire musokanga kubye balowooza yerezera yebatwaire mulingirira omukulunga yakaveyo nga yakaideyo bakunganyani ekitegeeza anti president emyaka ginasa tujona Bugaiga bwazimbye Busoga boda waja watunda itaka lya dadaawo boda waloba kwebuuza oti ekinemesisa okuba ku itaka lya dada kwe yatoola Bugaiga ki dali boda baba kyali boda iwo bananga kwazimbye enumba boda ayezo nabona kwe yazimba enumba mupamba mu mwani kituufu so bana muve mu lusaago tusaazeeku twogeire ebirungi ekimala esaawa neeno okulingirira Obugaiga badada baife bwe balwanirira baloba kubutunda kubuguza muzungu babuterekera ife bwe batama noba tuli batulifaanana tutya mbwayera tusomye Busoga ebulamu omusika Busoga ebulamu abasika Honorable nawo ne bababa bali tufa kubabwerere mu itaka tetwibya natulera Busoga ebulamu abana bagala bakoze kyamaani ino okwemerezaawo Busoga aye tikimala kubulumi Busoga bweriku kubirumi byendi kubona ebitwolekeire ne kuntegeka yendi kumana eriwo recently abakulembeze batyama babaga ekiwandiiko kyebawa omukulembeze batyama ku State Hall batyama n'Iganga era ekiwandiiko bakyandwa eri president emayuge abogera ku nsonga dino amanga mwali bano bagalira ebikaado ulira bagalira kitegere kyoko byono balira bulide iwe ebyana ebiririra kujala banke bye balira ebikaado byaife balikote bati bigalira bali supposed to give solutions. They are not news reporters. So omukulembeze alimenti kulaga solution kino kikolebwe kiti tulikyenda kiti ti kwogera mu kizibu kiri wano. Otherwise balizi babeko ne abalizi aye gagalizi gagalira ihona but bakwita meeting sidino abe meti bajifuula ati ya NRM bera bira nti president yaidanga president yaidanga chairman we NRM kitufu necho tibasobola kitegeera PDM NRM it's a national program. Yes. So why weren't we invited? We are leaders of Busoga too, and we've been leaders. Chovobo na Busoga eri fire wow. One, they do not acknowledge other people who have made a contribution. They forget aliwo tibaiding eri obuvo twebyo okutuuka wano nga nibani abatu baire emberi bona tubeete kutame abilisala bayagaine mu cabinet bayagaine mu kokasi balala abo bayagana nga bamwetimbye emberi buli rukiiko bamwetimbye emberi buli failure bamwetimbye emberi buli gazira ku kiyaka aye ate balomererwa okumanya nti yabanoba azira kuna enthusiasm iwe tuwambona nga ali board balala abo beba mwaira mu cabinet ni beba mwaira mu kokasi kairi era beba ize Busoga bamwetimbye emberi buligamu what is new. So oikiriza nti right representation ina kuba solution best ti kwogera abizi uko birekawo tiko babukobe bwe kirina okuba. That is what leadership is. Chizibu ni chino tuwe solution yacho tukole. We find a solution. We have proposal 1, 2, 3. Kwedo kwetu batu londe. Obatu gaite echiva mno nimule. And we get a solution. Aye, if to have a pile of problems. Ona beri eri yampeza na kameseji ya kanti. Ona Salaamu Musumba batavoire bakulembeze ebikuba takulevo ya ba news reporters. Kairi kuba volachi. Banati ni wompaire. Bali obasoma memo. Basoma chimpera nasoma memo abachi taba reporter. Kitufa bali. Niwe toba nanga ku BBC. Our reporter from Gaza gave us this report. Oba ulira gaga no gonka. Ngaba kuino. Era naga goma mbe ndiga goberera gawe bayikuwa. Negoma.
our news reporter from Goma, 12-hour news reporter from Parliament. NBS, empuliziganye yenkabi.